amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo M23 show ndetse na Gasabo News 24. Ngo hayikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Nimba uri mushya hano na ushishikariza gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye mu bambe bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka, kanda like ndetse wanusangiza igitekerezo cyawe unyuze hasi muri section ya comment. Nge mujye kubana nitwa Etienne Besa. Nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze muri amakuru yacu n'amakuru yo gukomereza mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe muri Kongo hakomeje kuvugwa imirwano hagati y'abatangabikorwa b'igisirikare cya Kongo cyo FARDC ndetse n'abarwanyi bahanira impunduramatwara muri Kongo aribo AFC M23, amaraporo akomeje kwisukiranya ashinja umutwe wa M23 n'ingabo zawo ibyaha by'intambara bikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch, Amnesty International na UNICEF baravuga ko abasivile barimo abagore n'abana bishwe, abandi bagafatwa ku ngufu, abandi bagahunga bakava mu byabo. Ariko se ibirego bivuze iki? Kuki ari M23 gusa igarukwaho ntihagaragazwe uruhande rwa leta ya Kinshasa n'ibyo nayo ikora? Kuki ubwicanyi bukorerwa bamwe mu baturage cyane cyane abatutsi bavuga Kinyarwanda no muri Kongo ukomeje kwirengagizwa? Iyo abantu batwikirwa ku manywa y'ihangu amazu babamo, abandi bakicwa urubozo cyangwa inka zabo zigatemagurwa, ninde ubavugira? Muri iyi nkuru yihariye turakurikirana uko ibyo birego bimeze, aho byakorewe, abatanga buhamya bavuga iki, ndetse n'icyo M23 ivuga ku miterere y'ibyo birego. Turagaruka kandi ku nkuru nyinshi zigaragaza uko uburenganzira bwa muntu buri guhohoterwa mu maso y'amahanga muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo hayikaze. M23, amaraporo akomeje kwisukiranya ashinja umutwe wa M23 n'ingabo zawo ibyaha by'intambara bikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imiryango mpuzamahanga nka Human Rights Watch, Amnesty International na UNICEF baravuga ko abasivile barimo abagore n'abana bishwe, abandi bagafatwa ku ngufu, abandi bagahunga bakava mu byabo. Ariko se ibirego bivuze iki? Kuki ari M23 gusa igarukwaho ntihagaragazwe uruhande rwa leta ya Kinshasa n'ibyo nayo ikora? Kuki ubwicanyi bukorerwa bamwe mu baturage cyane cyane abatutsi bavuga Kinyarwanda no muri Kongo ukomeje kwirengagizwa? Iyo abantu batwikirwa ku manywa y'ihangu amazu babamo, abandi bakicwa urubozo cyangwa inka zabo zigatemagurwa, ninde ubavugira? Muri iyi nkuru yihariye turakurikirana uko ibyo birego bimeze, aho byakorewe, abatanga buhamya bavuga iki, ndetse n'icyo M23 ivuga ku miterere y'ibyo birego. Turagaruka kandi ku nkuru nyinshi zigaragaza uko uburenganzira bwa muntu buri guhohoterwa mu maso y'amahanga muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo hayikaze. Raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yashyizwe ahagaragara kuri wa kabiri yavuze ko abarwanyi ba M23 bishe nibura abantu 21 mu minsi 2 muri Gashyantare mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo ikubiyemo ibyabaye kuri tariki 22 ndetse tariki 23 Gashyantare mu gace ka Goma. Ngo iratanga ishusho y'ihohoterwa ryakozwe mu gihe amakimbirane amaze iminsi yiyongera muri aka gace. Muri raporo ya Human Rights Watch yagize iti abayobozi n'abarwanyi bategetse cyangwa se bakoze ihohoterwa mu buryo ubutaziguye bagomba kubiryozwa. Abarwanyi ba M23 bafashe imijyi ibiri minini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umujyi wa Goma na Bukavu. Ni mu bitero byatangiye muri Mutarama muri uyu mwaka turimo wa 2025. Ni intambara ivuga ko yahitanye abantu ibihumbi kandi ihatira abandi benshi guhunga bava mu byabo. Iyi raporo ivuga ko ku itariki 22 Gashyantare abasivile 21 bishwe, barimo abagabo 6 n'umugore umwe, barashwe mu mutwe hafi y'ikigo cya gisirikare cyitwa Katindo ni mu mujyi wa Goma. Human Rights Watch yavuze ko M23 ariyo yabikoze nk'uko yabibwiwe n'abatanga buhamya. Mu bihe bitandukanye M23 kandi ngo yisha abantu ijugunya imibiri yabo ahantu hakorerwaga ibikorwa by'ubwubatsi ni muri metero zitageze ku 100 uvuye muri iki kigo cya gisirikare twavuze. Human Rights Watch yavuze ko muri bo harimo umwana w'imyaka 15 wavanywe iwabo nyuma baza gusanga yapfiriye aho ngaho, nk'uko uyu muryango wa Human Rights Watch uvuga ko bitangarijwe n'umuvandimwe w'uyu mwana. Human Rights Watch yavuze ko kagace ka Kasika kari muri Goma kari katewe kubera ko mbere kari karimo ibirindiro by'ingabo za Kongo arizo FARDC. Ubugizi bwa nabi ngo bwarakomeje nyuma y'umunsi umwe gusa ubwo ari ku itariki 23 Gashyantare ubwo M23 yakusanyirizaga abasore bagera kuri 20 ku kigo cy'imikino cyari hafi aho ngaho. Umutangabuhamya bivuga ko yaganiriye na Human Rights Watch yatangaje ko abarwanyi ba M23
bashinjaga aba basore kuba mu gisirikare, batatu ngo bagerageje guhunga bararaswa. Umuyobozi wa M23 yavuze ko uyu mutwe ugiye gusuzuma ibyo birego hanyuma ukazatanga ibyavuyemo. Umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yatangarije ikinyamakuru mpuzamahanga Reuters ko Human Rights Watch ibahaye amahirwe kugira ngo bisuzume. Anakomeza avuga ko bubaha uyu muryango nubwo ibirego byawo byashyizwe agaragara mu minsi yashize byagaragaye ko harimo amakuru y'ibinyoma. Human Rights Watch yavuze kandi ko abakozi mu by'ubuvuzi bavuga ko imirambo irenga 50 yakusanyijwe mu gace ka Kasika mu gihe cy'iminsi 2. Indi miryango nayo yatangaje ko mbere ibyaha bikomeye byakorewe muri Burasirazuba bwa Kongo kuva M23 yafata uduce twinshi two muri aka gace hagaragara ibyaha byinshi. Umuryango Amnesty International muri Werurwe wavuze ko inyeshyamba zagabye ibitero mu bitaro bya Goma zishaka abasirikare ba Kongo bari muri bitaro nyuma gukomereka, kandi ngo zatwaye abantu barenga 130 barimo abarwayi ndetse n'abita ku barwayi. Benshi ngo barahohotewe kandi hari abandi kugeza n'uyu munsi ngo baburiwe irengero. UNICEF nayo yatangaje ko abantu bafashwe ku ngufu bagiye bavurirwa mu bigo nderabuzima bijya ku 42 byo mu Burasirazuba bwa Kongo. Muri Gashyantare uyu muryango uvuga ko abaturage bagiye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. UNICEF yavuze ko hafi 1/3 cy'abahohotewe ari abana. Urugero itanga ngo n'umubyeyi umwe wavuze ko abakobwa be 6, umuhererezi ufite imyaka 12 gusa, yafashwe ku ngufu n'abantu bitwaje intwaro. Iyi miryango yose yibasiye AFC M23 muri iki gihe isukiranya raporo iyishinja ibyaha by'intambara, nyamara ntabwo twigeze tubona ikora ku byaha ndengakamere byakozwe ku ruhande rwa leta Kinshasa birimo kwica abantu bakabarya ku manywa y'ihangu, kubatwikira cyangwa gutemagura inka zabo kubera gusa ko ari abatutsi cyangwa se bavuga ikinyarwanda. Uyu ni umusozi wacu w'inkuru, reka ngushime cyane ubana natwe muri gahunda z'amakuru zacu za buri munsi. Amakuru nk'aya nakagaruka kuri AMTV show na Gasabo News 24. Shalom.